Moko mjod bura mapacho ka opoya guch omena mar NGCDF kagi medo ni ber mar osebedo ka nenore e kor gwenge mapacho kam. Kagi loso e kinde pok mar omenda mar shillings milion 72 ne jopuonjre maonge kod nyalo e kar chung'od bura ma Elda Maravin. Jod bura go siemo wang' jogo madwaro mondo chung' mich mar omenda kowuok kuom aguch omenda mar NGCDF. Jod bura ma Mogosho Ruben Kiborek omedo ni kata bed ni kaunti ma Baringo ne ochiwne omenda moyo bilion 90 e kind thuolo mar dweche 12 mosekalo. Dongruoge pok oneno malach. Pogruok ma kamano wacho ni oseneno e aguch omenda mar NGCDF kotenore kod okenge mag chwalo dongruok. CDF is here to stay. And I want to thank this committee, the NASC, for what they have done. They have led the National Assembly and the Senate in the process of amending our constitution so that CDF is entrenched kwa katiba. Watoto wako na sisi tunahangaika sana kwa sababu hatuna TVET ingine, hii ndio tuko naye. Nilingojea audit ya hiyo pesa, nilikuta watoto ambao tulikuwa tumepeleka huko 200. Ile tuliona ilikuwa applied na nilipatia kila mtoto 15,000. Ile ilikuwa applied ni watoto 84. Ingine ikaenda wapi? Kuna wale watu wanasema CDF ifutiliwe mbali, CDF haisaidii. Sio kukaa pale Nairobi. Kama kuna pesa imeguza mtu wa kawaida, ni pesa ya CDF. Ndio pesa ambayo inatengeneza madarasa. Tunaweza kuona kule nyumbani ambayo imebadilisha maisha. Au walimu wenyewe wanaweza toa ushuhuda ile kazi CDF imefanya na inaonekana it is feasible, it's life changing na watoto wetu wanasoma katika environment mzuri kata ya CDF. So ni kwanza